Hit you with that do-do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Like hey. Hit you with that do-do-do-do. Blackpink kiti hi bang hi le khak na lo chun khawul hol la ki khai lum main ti di chulai the de po YouTube search button kha mekin la du ti type in la let zo pha le ji video hi hungan kit in mi tam takin alex jing la yo nang ji video hi ale en lai le hi chun congratulations hin pi di khat bek na nei hi Blackpink kiti K-pop girl band hi 2016 hong ki phuda panin ji kumama chun a first album Square kiti a release nga lo ji ki pat chun GYG Entertainment girl band te hin minthang na le award cha chum hong dong to in K-pop band la ka minthang pen te lakin ahong pango amawa ding in nunglam ngan ading hon ni hom tapoi 2019 na chun K-pop ha hi chu hi Coachella a perform sa pen ang hi English singer Dua Lipa to le collaboration alapolo Selena to ice cream wang kha mi te chim thelo alahi Blackpink train at chung nai lo lahi chun la chop ngal mai phana Mabani son mawin Blackpink fans te khu bang kitisak ahiwam Blackpink fans singala lehet lo chun thil za cha kuma ma hininga hi Alau Bombaya chu Billboard World Digital Song Chart a number 1 in alapangkhai English singer Dua Lipa to Kiss and Makeup abol khom nungu chun international market a fans hong nei pan in Alau Kiss and Makeup chun UK Billboard Hot 100 Singles Chart a top 36 a ong pangkhai Amarket chu ai Manipur nge le hong tungin tu hin lam kasung nge le Lisa Rose Jenny Jisoo ti te ho tam ta yum ta hi ken le bazar ka wak pha le achang le Blackpink te ka wa musek ve ai ting tang mi te hin Korea van la Korea thil ho hi atwa hi ti na mei tia dinga ikoi se kha hi ai la Blackpink te ngai sang hi chut na mei tia ding in I hek se pu ai mi tangwal la kale Jenny khu a hoye isa khial khu na mei banglem the di ke chu ji su ma ka ti Rose Gold khu ai chun na mei tik tak chu ti hi adim adok ni moi Blackpink te ngai sang lo chun chu ke hi ding ke hi nang khala favorite ku ahe'm comment na khan alazikin ko hin fans a ho pen dem ti tu ni e di we ziagual mi ngai san ma ahung hilayo hin lasak la thil chom bolo pat hin sumbangsat alalut em networth hi bangsat ahe'm ti I het nop chi to ka king chai adikin future Blackpink star te ading in mo Lasak in nek kholna tak kham tak a hi na jim ti henom ding hiu mo Jenny in pan hitiu Blackpink member te hi a music release so pat le war tour a hilo la concert a bol na ho pat asum lo no ho hi akibang chi pi ke hiutin source tam tak chuna ge nui ai la brand chum commercial asanung zuin networth hi akibang ko wealthyperson.com in again ha chun Blackpink total net worth hi kum khat in $32 million vel aphai ati jichu a hi le mi khat in 6 million chit achan theu tina hi tudin munahin Jenny hi a networth
$8 million vel hiding a hisap ahi. Blackpink music album le performance o amu banin Jennie hi Chanel ading a brand ambassador ahi. Chule beauty brand Hera ading a le brand ambassador ahi boka. Chun Jennie hin le Blackpink group te laka ama single la solo kiti ala bolin ji ho zo sia amu ho chu gop khomin hele Jennie networth hi 8 million vel hiding a hisap hi. Lisa manoban Lisa ti a ki hi source tam takin again now chun Blackpink member te lak hausa pe na hi tin a net worth hi 12 million vel hiding in source can khat chun again wi ahin la source tam zone again now chun a net worth hi 6 to 8 million kal hiding in again wi. Blackpink music apat a lawdaw ban in sponsors chum Adidas, AIS Thailand, Pen Shop le Samsung teto endorsement deal apat amu ho chu gop khomin a net worth chu 6 to 8 million kal hidinga ai sa po hi. Lisa hin Blackpink music apat amu sangin endorsement ho amu hi atam zo sa hi. Rose Lisa to Jennie Gold ho khan Rose le Blackpink apat le na chum apat asumu ho hi sim khomin 6 to 8 million dollar kal hidinga ge na hi. Rose hi Jisoo to cosmetic brand Kiss Me ading a brand ambassador ahiwa jiba kachun Perfect World Entertainment in game asim Perfect World Mobile tole endorsement deal ala bolui. Jisoo net worth hi 6 to 8 million vel ma hiding agin chaka hi. Blackpink apat asumu ban in Jisoo hin Rose to South Korean brand Kiss Me ading a amai chang wa hi ilati sawata kha jiban chun Dear Beauty ading ale brand ambassador ahi. A net worth hi asum lak lut naw to te atom taloma ma hi tin la laboyam. Blackpink fans tak lahi chun boy lok ding lahi ajik chu Blackpink apat asumu ho hi a promoter YG Entertainment to 90:10% aki hop sako hi. Jigula YG Entertainment in a person akat no ngochun ji no ngak no palite hin a musico pat asumu chu $3 million velbep atung ham sakhi ahin la commercial endorsement asumu hi ahoi mama a musico amu sangu tamzo jing hi abang chu hele e sangin aw sa him ma tunai hin Blackpink te laka dating rumors le story tampi oma Jennie le Blackpink apat hai sakding ti thu thang vel oma jilam kai chanchin hi lehet na po video balling le do chun comment nalam kai khan ki het sakitiu ole jiting chun khat ve hun sakit phani tinu like button kha mek na ding thala seng pe chun it will be